ungaze uyobhadara inyanga nemprofethi ngikhona mina ngiyakutshela awukabulala umuntu wena hayi ukuthi urude kumbe njani ufela invo leyi1 nayi awudlaliswa ngelithuba wena bangakunika lithuba lelincane so ulisebenzisa ngathi ngeliphinze libe khona lelinye bangakufaka nje ube security kancane usebenzisa le mali ye security ngazi ukuthi uhola ka government upermanent bazi babuthe basi lendlu lenje le security le bathi security bathi yilo komuntu awudlaliswa ngelithuba ngisho ne position emsebenzini noma kupolitiki noma esonveni noma kuphi bayafuna mase bayakucabanga ukuthi asimnikeni mara bathi yilo komuntu lokusingakunika kuyoshaya second term ngoba vele kuyasebenza ufela lokho wena ngiyakuprofetha nyalo ufela nje ngithi ngona lokho ukuthi noma ungasebenzi awumind wona kuyothenga umshini we second hand cash converters ujubetshana ugcina uthenga ioriginal basi nababuka le mali oyingenisako bathi alo fanele uthengisa ama drugs akunama drugs next bakubita ngatsotsi bathi ngitsotsi hayi ukuthi ngitsotsi inkinga abathi ukuthi wenda ngani bayafisa kwathi so bayacabanga ukuthi uma lo muntu lo singamthatha simnikele lithuba leli noma simphakamise emsebenzini noma simcashe uma aphila ngcono lapha what more mase simfake la and uyafisa sometimes ukutshintsha utende ngathi usilima ubhabhalale batokunika lamathuba uthathe ngende ngathi ngilibele ngithi inkinga kuhlakanipha kufihleki kuhlakanipha kuvela noma ngabe wenda ijoke uthi wenda ijoke le joke ithreatenish ama bosses kuthi ha lokhu ngathi kuhlakaniphile nasetshwaleni noma bathi bakunika 200 rand bayakupha bathenga tshwala uyakotlela wena unathe 50 rand ubeke 150 eceleni uhambe uyothenga imbupho ekseni ufela lokho mose ukuthi wena noma ningasebenda nishare imali yokulingana yakho ngazi ukuthi idouble ufela kuhlakanipha lalela sho ngakutshela that's why nami unganginika lithuba estage uthi angicule noma ungathi 5 minutes ngeke ungive ngithi ha isikhathi lesincane kangaka into kushayela 5 minutes ngathi ngicule 50 minutes ngoba ngiyathi ukuthi lithuba lengilitholile ngangiphinze ngilithole ingako nakuwe nyalo ngicela ukuthi ungiphe lithuba ngihambe ngiyodriver iT-Cross iVW ngiphe lithuba leli ngihambe ngoyishayela ngekuthi uvotele uthi uSMS artist Sifiso S to 34155 artist Sifiso S to 34155 uvote noma kayi5 noma kayi10 uma wena njalo uyangisonzeta tuke VW ngiyowina as the best gospel artist in Mpumalanga ngiyabonga usenda njalo mntaka baba wena ungimabona bulawe abafuni ukunika amathuba ngoba ungalithola